3-3
sekundi. Četvrto mjesto na 31. godišnjom maratonom turniru osvojen Ivan Prvića. Nagradu će uručiti predsjednik Košarkaškog sportskog saveza Nino Dravić. Molim vas sve pljesak za ekipu koji su igrali Luka Vučina, Rafael Rezić, Filip Jovčar, Nava Dojber, Stefan Stević, Ivan Smojević, Anja Tomašević, Niko Jurić, Anton Smojević i Marin Majetić. Treće mjesto osvojila je ekipa Elite Kraljev Nikola i Fitness. Nagradu će primiti Pavel Gavojna, koji su nekada gledali 5000 kuna, a za Elite Kraljev igrali su Stefan Zeva, Nikola Ciklić, Josip Dugo, Filip Licman, Marko Milošević, Nikša Rugišić, Alek Gravina, Jago Janček, Marko